Ko ia tētahi o a tātou kai matua. Engari herereke rawa ngā utu hoko I āia. E kōrero ti ake nei ko te waiū, ko te miraka rānei. Hioi ko te pātai a te karere, he aha te take e piki tonu nei te utu mo te waiū. He aha hoki te take e noho turi nei ngā tari ka wanatanga. Mā Irena Smith a tātou kōrero e huataki ake. He kai matua o mua, kaore ki te whānui tiana I nei rā. Pai ki kia mātou te hoatu wainua ho mā rātau I te kōhana reu. He pai anō hoki te wainua rātau. Nari wētahi anō kua pātai mai te miraka mā rātau. A koe whakarana tō. Kua rongo te kohanga reo o hine te iwa I te nui o te utu mo te miraka. Ko I rā e whakai ana a whaiarangi me arotake te utu. Ka piki haere ake, kura rua tāra, kua whātāra I nā nei kua rima tāra. Kārei tino pai tērā kia tātai. He rite anō ngā whakaaro a te iwi whānui. Food's one of these issues that everyone's concerned about at the moment, and especially we need children to drink more milk, not less milk. I think it's brilliant because I think we are getting ripped off. I mean, you know, if they can open it up to everyone, that means we're all going to get a fair price. Kua puta te kōrero a te komihana tau hoko. Kia tiro hia mena ka arotake hia rātou, te rerekētanga o ngā utu mo te miraka. O ngā tangata ko tahi mano I rangahaua e rātou, iwa te kau ōrau I ki he nui rawa te utu mo te miraka. Whiti te kau mā iwa ōrau I hia, kia tiro whānui tia tēnei take. Katahi anō au ka hoko miraka. He orite tēnei ki tēnei, engari he kotahi tāra te rerekētanga o ngā utu. Tērā hoki te awangawanga a whaiarangi, he iti ho te utu o te waireka ki te miraka. Engari anō ngā hua. Kia tae ai te hoko, e nā whānau, nā miraka, mō te tinana tonu nera, mō te tinana tonu te pai. Aha koa ngā painga, e kore pea e ea ngā hia, kia heke rāno ngā utu. Irena Smith, Te Karere.